Namar kajing lip lat kha hakathan war jantia kabalak ta shibo nagipat bakathan nadu amlaram nong talang bat kiwe kisnong gipaha baka amlaram subdivision haka nyau tarik nailar arhajar arpusan kala penong ya ke HYC war jantia circle ban ya kendu ya menteri berik mi ya ketenat boarding UAT mondal ban pensngau halor kijing dan kam kathan uba yoda hun kishala ubri presiden ke HYC war jantia circle ulayathu ba Ulalit banyakran badu minister halor ka jinglip lat kha badu ban pensngau halor ki shipau tilikimat kawai na pedeng jongki kadi ka jing slam ban shna ya ka control room ka bana du arhajar khan rew ha amaram ka bade kawai na ki jing ka bawan ra ya ka jinglip lat ha ka than namar tang shulip tang kawai ka shnong la ban pelip baro ka amaram subdivision bad ulaong kumba kalong menta kidang ne ha ka master control room Nalor kata, ulaong baka jingakran kadai ru halor ka job reservation ban ai kam ai jam miki try snong kumba prap ho persen namar ba kumba kalong menta kibabun kisamla kadong kathan kila ban tray hakabaya de baka kam boarding ulaong. Na kaliang presiden ke HYC ula pentip ba na ka jingakran ba menteri kalong ka pasngau tenat namar ba menteri ula penpa ba unsa shim khia yaki mat jingda wa jong kaseng. HYC Argentina sakel Jerman kundu baru Minister concern bapenya ka Power Department sar IT modal te idon shpotli ki mat jindo ba juni kaseng tu bani lebu ala tebel ji mat kada jiwan ji golong ba kaban pong kade kajing lip kakak kalai man ki por apa amram solution ni dan ni la pensyai ong isa ba kada kajing lip la juni man por tam khantam kadi upah slap Tashu selap mulu mula buat kalai lip kakak. Buat sen lalip kalai kamlip tang apa kamlip tang ini area jong kenong telang nak usah bagur dengan umbarem usah sedai dengan lip baru. Kadau ni balong bagi jing slim bagi cina ya kenika control room. Kenika control room lah cina ada gawe lo company napo kelah apa kol kata. De kila cina kila stang cina adu ajar kandriu. Andre adu mentaru impat. Iklim komplit ya kaneka projek. Tena kalian juni ni labut dim bagi snem adu snem hajar aku lai arsau ni lagi kudin haki department concern. Te kaji kujbab ko ba engineer ni belum nak jang juki mang ko pila ya keren ni gini kontraktor bat kila ai por saar benai. Kini ba komplit apa untuk benai September. Nilai yo minister concern ba badau kimla ban komplit apa September takum bagi lapla kemat department dari banship action kemar kejing slim ya kena control room ka penduk ya kejing dibelaj kakak normal kejing dibelaj menta kalau ni sebut dan dibelaj hanong talang jadi tapi imut haplik baru amram submission adu ki office ki department repair kido ya kalai normal menta plus tu network menta ni layus dah kalai dari kamp repair ni dah kamp dah kalai control room kapan ko ya kejitrai kam jong MSL ko kata katain bat kak kata kejing dimlai kebaar kebalai bani la keren ba ki di ban renovate ban pentemai ya gitu kipus ki bala bangsaran gimana lagi sino mar pun kejing yo jujur ni nak no sonong nak no ilam sonong sipun ki kini ki pus lai mo ki bala rim ki bangsaran adu bagi sonong beli tentang ki haban kir dak simen tu tin penyang bagi kir bagi ban nama pos puru lab tentang bagi pak lagi welding man bagi welding ni tu kerja tekane PE nak yang lagi ni lagi bon ke jinja bon ki beri ba tu nak ke jinja ki mar ka MSL ka skrim simkia ya gini pos lagi repair ke pasar bani la keren bat kide ban bu ya gini gi mintawar hagi klauba nim om bagin bu habro ki klau de kide ban bu hagi jaka ki bani ban badok tam mata tengi ri isne ya gini gi MSL ba ki teng tas hab slap untuk ajur ke riong ki klem ki tua ka ndo landslide mereka stom iki lembar ni ki bini tua ban bu hagi ta jaka ki badok tam kapan sok iki nama ni kum stay sisa amrem malau snem ka MSL ke syaikhot di gini kisnong bat koi ka klau bat koi ganti
tiap jom tak ke boarding. Kebasan buat ni nak kena bro makin care gini transformer amal lagi snow. Di ketung jilap sini hadu mata dang don di transformer hadu kipat care dak emisel. Reu minister person ulangong don kata teknikal juki RDSS kinang de kemat baru ini buat nilai jemur rubah haki senong bagi kini ke wayar sekolah bagi ya hamal senong kini bantu dah kejajar net cubu kerja bahap kut wayar mur musakut betul jaga menteri minister orang dalam ada ya ketika RDSS teknikal kintep plastik cubu dah je unu kemudian cubu kecing mensau dan kecing turut kini jumpan yaki nasional. Bandrio banyak lagi bah ide ban replace begitu di mesin belum updated equipment kamtam lagi ni substation jungi koma sendai soka mustem bat kiwe kenang ba kene kecing tut light kan umje syu manage kumat bat banyo ba kebanyakan kiai ni kalong hendak kila nyila keliu lanu mungkin sedang ya kene ka phase 2 jong ka itu project lishka minta yang saya kata forest clearance kakamkan saya sesuai but kami objektif ini kesen orang banyak labu ide ban high command syaki job local job distribution ikut bikin aikam jam kun semula jam kedong tanji apa Argentina sipun ki kun semula ki beranang bastat nolak ban bat kategori seperti karena kalian dulu kubur keluar kita uang ngaruh uang stuk jin telah don lagi lokal hantu kasut ba marki cuba dalam kampung gunu ka agency ya ka heavy work telah don lagi tradisional kalasuk ya kali kawan ban ya budget lagi bahkan national bat kebapararu ni lah ban di bahan ini ban akan dia ke phase 2 bakin lash nak ini ban aikam jam ya begitu ki lokal contractors ni ki balak bacina ki sub kontrak katum ka GDB jongka ka emisel pada kalian juga jiru orang kubur kata baru masa syimkia jiru orang ngaru orang kuat ini kata taki lokal mar kasuk ki haduk ka material seperti ban bak ki bak kebakdai kebanyi nak banjur ba maka bagi dia ban state habakin swaban sedang yang ada projek jadi ban state ya kan dengan composition dia kini try beri try ki jemin damo nomor itu ti kena face tu kanjat lembah kini diberi kuai sipun diberi kuai juni diberi bilado trek kuai tu ladon kata gaji keren kenal yang pisdong yang itu di junction tu ladon di area mah kena ke di area tangsa kena kuator angka lupengap sadwar penjak yang baik trong kena kan jaga kila yang ladon gaji keren ki bagi insel insasi kita compensate yaki range yang di keseng nyim cungkua bagian don kata gaji jor kum ki baje giwe pat project kakam kala ayat dan compensate kamda Bakaduk itu long ke bah Bashpel kemudian kenika kejing doa junyi ke long bah lalu bagi sedang ya kenika project phase 1 lalu menta kata kusurap ke bah tapi ya na amderem tapi puas war senong prinsip apa senong prinsip lalu ban puas liska jam liska dam junction lalu menta meni kusurap kada siusa lagi house mem kasak koreng Reu minister lah kubur orang kuat bidang wan jurip ya Liska project menir lagi prolik nak East Gentia wan pai na West Gentia umi na rem i ada condition ong dajia bodong kam banyak keren yang PWD road yang Pak Pustun kita keren kena mungkin lah ban solve yang jadi jong apa karena kalian juga keseng di berapa baju semua minister bawa ular ini mat jidwa ong saya buat ini atau bendepar saya jumpa ini kini jimat jidwa kini jimat jidwa juni kini jimat jidwa ji mendek bagi bami ini nak yang ji kesek drain yang alik survey lupa kayak kada apa pelong ya kata ada jing lip light kakak ini saya diktengi lah ban question tu kata ka Liska phase 1 kebeladon apa kedong ketanji balik tak light kedang lip kakak dan ni lah survey ni lah tip begini bun tagi jenis kejenan dan ni kremen sekian ban nangis keman pada unjia show bahkan dia ke phase 2 kan ai kita jemput ku blessing jadi nasional borok solution kenang bah bebas tunjuk kita ke jemput buat jangan dia ke orang ini saya keren pada hawe pada bentah kiba kibun kita bolong genuine issue yang ada sekarang
minsa minta dalam kolej yang kita gi fax nadu ka phase 1 ke agreement bagi layar ya soin bagi semua tahu apa data lihat di sen kata kani ke control room mentak hidang ne baik apa ka mustem control room kumpang IP sebut dan lip light tah ko wigi senang ko war si kimut hapul lip light borok senang borok ka abram submission kumo gaji donong ka pakraw ini ndai kira dip snai kene control room ko badon kadon masda ka CRD blok si kemud tadi belaj ko am rem ki beli belaj am rem kemud ki bagi senang ki beli belaj dia pun kam ni nakalian ni lai keren saya yo Mr. Concern on ya job resolution ya ki lokal ki de ban appreciate 20% ki de ban pay yang kum ka skill jongki ka kum ki jingla jiki tempat ni sel tu saya ro si pun ki beri ni hate ka haji ki pun gelak pendek ki graduate ka skill ka bala pendek IT engineer ki bitek pat pentar ta kila ye ki beri ni ki try ka ne pentar ban guru la ko guru bau kau jinda ni layo ada ki lokal ni mistana de skade maradam kinu ka sup pentreka me depan me